Okay, Assalamualaikum guys, saya Edi. Belakang saya ni Honda CR-V 2018. Owner datang daripada Cyberjaya, Putrajaya. Jadi kereta ni pada mulanya owner cakap yang merunsingkan dia sebab belakang ada bunyi dan dia berbuai-buai. Jadi masa owner datang, saya terus ambil kereta masuk dekat mesin tester. First saya nak tengok berapakah bacaan ground contact kelembutan absorber dia. So bila kita masuk, you guys boleh tengok depan kiri 25, depan kanan 27, belakang kiri 25 dan belakang kanan 27. Bila keadaan lembut macam tu, ground contact terlalu tinggi, memang you guys akan rasa berbuai. So kita pun buka absorber. Bila buka, pada mulanya saya agak-agak, oh ini mungkin mounting absorber ke apa sebab dia mengeluarkan bunyi. Tapi bila kita dah buka absorber, satu barang pun tak rosak. Bila tak ada barang rosak, jadi kami rasa macam, oh ni tak ada masalah ni. So kita pun tekan absorber tu, memang ternyata lembut. Bila lembut, kami refurbish semula absorber tu kepada 40% stiffer. So bila dah refurbish tu, memang tekan memang susah lah sebab dia terlalu keras. Tetapi keras yang match dengan keberatan kita ni. Jadi selepas itu kita pun pasang. Bila pasang, saya sendiri test, alhamdulillah bunyi tak hilang. Rupa-rupanya bunyi datang daripada absorber. Jadi kita pun masuk dekat mesin tester untuk dapatkan reading, berapakah readingnya. You guys boleh tengok depan kiri 13, depan kanan 14, belakang kiri 15 dan belakang kanan 16. Jadi bacaannya purata semua jadi bawah 20. Jadi bila bacaan macam tu, nak tengok body roll dia. Okay, tengok. Ada body roll ke tidak? Kurang sangat-sangat guys. Memang kurang sangat. Sebab CR-V ni berat dan dia SUV. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan SUV, tak kisah CR-V, HR-V, Harrier, apa jenis SUV, kalau rasa berbuai, ada masalah bunyi, Roger saya, masuk link di bio ataupun dekat screen ni ada nombor saya, boleh Roger saya direct. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan Raiba Auto, whack the corner. Bye bye.